Il-vjaġġ ta' Xarabank jibda hawnhekk. X'qed jagħmel David Kamenzuli, futboler professjonali u mudell Malti iċ-Ċina. Tlaqna ċ-Ċina ħanaraw. Hong Kong. Xarabank jasal fil-gżejjer ta' Hainan fiċ-Ċina, eżattament Sanja fejn qed isir il-contest Mr. World. Qed jgħiduli li David qiegħed fil-hotel se mmorru nfittxuh hawnhekk fiċ-Ċina. Welcome to China. That's Mr. Malta, David, the savior of our great team. David Kamenzuli u l-kontestanti ta' Mr. World, filmati esklusivi ta' Xarabank. Titilfux.